E nos podes dire de què faig nella vida? De què faig? Infatti hai treballat. E come mestiere? Agricoltura. E de què fazies venir? De vedere, preferire l'ulats. S'è passat del vedell al lac. Oui. E per de què? Facían l'ulat se reportava tant com el vedell. Oui. Habían metido debajo las tiaidas per comprar la macina o muse. E cura aves comprato la macchina? Me repelí pas, clar. 62, per aquí, 63. E on partiu al lac? Bueno, partició Rodés, a l'època partició Rodés. Hi havia l'anteriors a Rodés. Oui. E aves fatto això jusqu'à la retreta? Jusqu'à la retreta. E las vacas las avias aquí a Cross? Las vacas? Oui. Ero a Cross? Oui. Tutta la boria era aquí? Oui. E l'aves aumentato nella vida la boria? No, pas, no. E hi havia quanti d'hectares? No, perquè 2 o 7 hectares. Anem emplaçat sur la ruta, la gran circulació. Anem bestiar per sortir el bestial, per sortir els vacos. C'était difficile. E ouais. Avias de terra dell'altro costat? Après, ils ont remembré quand t'as fermat. E aves abut de fons? Aves abut de fons? 2. E n'hi ha un que prenguet tornar la boria? No, n'hi ha pas cap. Un és el RDF, l'altre al Telecom. E a co fa che la boria s'è arrestata? Oui. A Mebus? Oui. Han fatto il museo tot. La guerra, la maison brûlée, l'hostal brûlat. Tornar a refar l'hostal, tornar a refar l'oro. Oui. E las dues de venguero... El pai de Saval manca pas se fa fusillar aquí també. I los manca tombar sur... I spedia un per un per lo fusillar. Se n'hi havia hagut 2, era fatto. E finalment? E finalment se savoir lo poble puto. Oui, l'ha passat ras. Et il y a une cérémonie au Cadon? Il y a une cérémonie au Cadon à France? Une cérémonie? Ah oui, me ne farò uno che musica grimassa. Mais non, il n'y a pas une cérémonie? E lo mettevo in una placa? Oui. Est-ce que, per vos, per de què lo segala és estat causit per far un maquí de Vilolungo? Ho sai pas. No? Perso que ero beleu planier? Perquè segalà... Mais per de què s'ho vengut per far un maquí? Lo maquí, pendent la guerra. Ah, pendent la guerra, era Vilolungo. E per què s'ho vengut ici? Per de què? Eren ocupats pels alemans, a l'època. Mais causier a quel país? Hi havia mai que així, en Correso, hi havia mai que nauten aquí, en Correso. E a mai del costat de Mirabel n'hi havia una, de Prebengueia. Oui, de Prebengueia, Ramon, oui. Nosaltres eren el 2 o 7 d'agost, eren a Carmous, al Garric, on allibera Carmou. És per això que s'ho muntats après? Muntaren a Dijon, a Dijon, a fer el relé amb els camions de mercat de Provença. Après, De Gaulle il a dissous le maquis, et alors ceux qui ont voulu continuer, ils ont fait avec l'armée
de l'altre, era més armado de... De l'altre de ta fille. Jo a la maison era en difficultat, tout avait brûlé, il avait fallu reconstruire, démarrer tout. Mais les gens étaient solidaires quand même à l'époque. Oui, après, des résistants, tots eren estat. Hi havia por de col·laborar tots. L'avais trapat une? Nous podes contar, quoi? Qu'elle l'avait trapat. Nous qui faisions des mercats negres. Ah, oui, moi aussi. Et de què li havies fait? Per gran causa. Il fotria internale, voilà. I après l'havien embarrat dins una cabana a Virolongo. El tipus era d'acord. Diaren de què ne farà, lo tuant, lo pensant, E oui, après finalement, lo tuant, quoi. Vous laissez reparti? Lo deixaren partir. Et l'occitan l'avais toujours ausit? Oui, tothom. Los parents la Oui, parlaven? oui, lo podem parlar. Après, a Flaires, el parlar francès après plus tard. La famille. Et vous l'avez parlé als enfants? Oui, mai que el francès. És plus fort en occitan que en francès. Vous? Oui, oui. Et à l'école, qu'est-ce qui s'est passé? No defendíeu de parlar patuès. Els mestres a l'escola, no, principio los que parlàveu. Era difícil per loro. Oui. Est-ce que à quoi vous investiez, vous, d'arrêter de parler la langue Oui, occitane? oui. Oui. Oui, a mi mai parlat l'occitan que el francès. Vous comprenez? Perquè se parli francès en aquella que parla occitan, me te direu que lo pito se fot de lleu. Se fot de lleu, voilà. Et encara, lo parles? Encara? Per si bé, que lo parli. C'est pas. Oui. Hai conegut en Vodú, Ah, al curs complementari de Naucela. nous pouvez parler un La peu? grava sul camí, Nous pouvez parler un peu de voodoo? Oui. E la Crespina, parli ben Crespina d'així. Et coussière? Eh? Coussière? Qui? Vodú. Amb barret, aquí, tots els barrets, se l'esca. Et elle parlait occitan? Ell parlava l'occitano. Oh. Et est-ce qu'elle E avait... domani che molia trolleu che l'home. Domani. En 65. Oui. Oh. Et la baisse légite? Eh? La baisse légite? La grave sur le camí? Oui. La baisse Oui, légite? sai le tite che... Oui, quand on a morre, quand on a fait farina, a la caldiera, al punt de Cirú. Al punt de Cirú, prendió amb els vacos. La deixava pulsar els vacos, un taco de cavaller. Et à qui faisias voodoo? Eh? Et à qui era voodoo? Oui. Et l'histoire du cavall de la calquière, Ah, la caldiera, oui. la connaissez, cette Oui, histoire? ah, oui. Là, nous pouvons contar? Oui. Ou si est Oh, ne rappelli pas tot. un chaval qui s'estire quand Que s'estirava Ouais. per saltar el viau. Et vous vous souvenez pas? Per la nous contar? Non. Per
per adult. Comprendo. Est-ce que tu puedes parlar del... Parlava del Papa della Iglesia Vieja, Ah, oh. del Papa també. Et de qui dieu? De qui dieu del Papa? Del grup. Vodou ne parlo, d'accord. Desenfarinats. Ouais. Desenfarinats parlavo. Se'n parlava nella vostra famiglia? Se'n parlava nella vostra famiglia? Algú sí, d'acord. Ho l'avete detto? Oui, perquè jo que soy l'ensenyament de família, de que jo ne parlaven. Ma sort o... La vostra sort era mestre de scuola? Oui, lei nata la maestra de scuola. Io un'altra che la maestra de scuola també, que m'encapava a brûlar de l'hostal, quan els alemans foten el fioc a Clos. L'Aina a la Sauet. Et est-ce que nous pouvons parler del Segala? Sí, el Segala. El Segala, la nau que era la causa a Caramós, o daven que no tren passés, faríeu perquè de ser, així. Après el camí de fer, muntar-lo. El Gran Pere anava a carrer la causa de Balao de Piquet per la Mino e tornava a muntar de caus per la Borio. Siete premiers que fet de blat. El país. Que és la primera llibre que passa Biau. La vostra? Mon Gran-Pere, el Gran-Pere de Clòdola. Et nous avies dit que le papa faisait un pas au renfort. Le papa faisait un pas au renfort. Anava a fer renfort amb la cavalla per muntar la costa. La costa era dura. A Crosa hi havia enrere, canviava els xavals. L'hotel costa un alt. Il était pas là, era pas la gara, era a Clos, s'ha canviat. Per que el tren passat, muntat anem a la gara de Nausera. Et così se faisait pagar? Se faisait pagar? Oui, se faria bé per fer renfort. 40 sous, hi havia que el mandava els 40 sous al punt de tenus, al bistro. És dir, que jo muntava con la moto. Allora, era tu e allora ja muntava, erano di mente, lo tipo cantava vespres. Allora l'altre que canta vespres, nosaltres podíem dir el tipiret, i a veure resins. Tu que la meu pitxulo aquí, passo aquí, monto el resin.